دیم سر مجارکه دن او جیج بو هم کردین روژاوای کردستانی هم جیج بو سوریه هم جیج بو باشندنین کردستانی بیگمان گرینگه چیه؟ هلبجارتن ترکیه هلبجارتن پارلمان ترکیه هلبجارتن سروکه کی نوج بو ترکیه کس نزانه کمال کلجدار اولو دبه سروکه نوی ترکیه یانجی رجب طیب اردوغان لی یک جمجارن هفرکیه دنابرا هر دو بربجرین سرکه ین سرو کماریا ترکیه دا کینه کوچبر و پنابرین سورینه کمال کلجدار اولو دبیجه دما که او ببه سرو کمار اوه دنابا 2 سالان دا همو کوچبرین سوری وگرینه ولاتی وان لگوری راپورتا که حکومت ترکیه که ماها در باسبوی ماها نیسان هات بو بلاف کرن نها 3 میلیون و 420 هزار خلق سوری لترکیه و لباکور کردستان دمینن Ana muhalefetin başındaki ve yanındaki Serokê opozisyona serekî û yên li gel wî çi dibêjin? Dibêjin dema em bêne ser desthilatê em ê koçberên li vî welatî bişînin welatê wan. Em naşînin. göndereceğiz diyorlar. Ev helwesta Serokkomarê Tirkiye derbarê koçberên li Tirkiye. Lê beşeke berpirsên opozisyonê berova ji wê yekê de axifin. Serokê CHP û berbijêrê Serokkomariyê Hevpeymaniya Millet Kemal Kılıçdaroğlu dibêje, piştî serkeftinê di nav 2 salan da hemû koçberên Sûriye vedigerînin nav a xewan. Kılıçdaroğlu behsa metirsiyeke dina pêla koçberan bo Tirkiye dike. Bütün analizler gösteriyor ki önlem almazsak Hemû lêkolîn nîşan didin ku eger tedbîrneyên wergirtin dîj da firat di 20 salên bêder rûbirûyê metirsiya hişbûnê dibin. Eger tedbîrneyên wergirtin, Tirkiye û cîranên me yên başûr zêdetir ji 6 milyon kes dikevin qeyranê û Tirkiye rûbirûyê pêla koçê dibe. 60 milyondan fazla insan. Ev jî berbijêrê Serokkomariyê Hevpeymaniya Ata Sinan Oğan û Serokê Partiya Zafer Ümit Özdağ'ın li İzmîrê. Partiya Zafer bi her awayî li dijî mana koçberan e. Sibet Tayyip bi ser dikeve û em hemû bi hev re vedigerin Sûriye. Eger hûn dixwazin ev heva li vê derê bimînin, deng bidin Recep Tayyip û Kemal Kılıçdaroğlu. Lê eger hûn dixwazin ku vegerin, deng bidin Partiya Zafer û Ümit Özdağ. Li gor raporekê hikûmeta Tirkiye ku Nîsana 2023 hatiye belavkirin, niha 3 milyon û 420 hezar welatiyên Sûriye li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bicih bûne. 230,988 kesan welatîbûna Tirkiye wergirtine û mafê dengdanê 130,900 kesan heye.